Jao, dobrodošli na Crypto HR kanal. Vidite koliko grafik karti ovamo ima i to na lageru. U lageru odmah ćemo uzeti jedno minimum. Jedna je dosta. Skupe su ipak. Našao sam simulator na Steamu. Možeš praviti svoje mining rig. Shutdown. Gdje je ta grafa? Tu na pod dođe kad ju kupim. Sad mi nju moramo staviti u taj rig unutra. I zašto je ta igrica tako super? Zato što možeš puno stvari naučiti kako se to radi uopće. Da. Sad sam ja startao svoj rig tu. I ovdje već imam par Bitcoin minera, 110 terahaša po komadu. Ima laptop tu. Šta? Aha, da, ovo je case, onaj što ne radi. Tu lijevo gore vidite Bitcoin koji farmamo, Ethereum farmamo, malo smo kupili LTC-a, malo Doge, malo Ripple-a, malo ovo ono, pošto tu ima exchange isto po realnoj cijeni. Šta je ovo? To sve ošlo malo. Ethereum. Prodat malo Ethereuma. Idemo mi prodat Ethereum ovamo. He sold. Pump it. Nema veze, ja ću tu prodat, fina je cijena. Da imamo malo novaca za investiranje. Pošto smo to ufarmali, to je maltene gratis. Idemo kupiti još koju grafik kartu. Da još brže farmamo Ethereum. Jedna, dvije, može i tri, pošto moraš uvijek imati malo dolara na strani. Kako se uopće zarađuje novce, tu je, ako stisneš escape imaš ovamo custom orders, to su ti likovi koji dolaze, hi I'm Mike, hoće kompjuter, ima 2900 dolara, hoće sa 61 megahashom, to bi mogo čak i napraviti, ostalo bi mi pa dosta rama, ostalo bi mi dosta novaca, ali ne radim ja radim više ove tu, ovdje meni ostane dosta para, ja kupim, mislim čak da ovo imam i kod kuće sve, da bi mogo od tu odmah napraviti taj, nice, znači treba mu taj jako dobro, bit će to dobro, znači, gasim svoje. Ugrađujemo brzo te grafik karte unutra jer dok mi radimo nek one laufaju. Nek one zarađivaju novaca. Kako mi tu karta unutra, 50 megahash. To su trash karte neke koje sam dobio manje više besplatno tu u igri. Ok, startaj. Brže. Spori sistemi. Evo ga laufa, sad ćemo brzo ufarmat te pare opet. So, rekli smo ovome treba i3 i trebamo ova grafička što sam sad baš kupio sebi. 128 ne treba, treba 256. Ili? Da. 256, s tim da to ne troši puno, napajanje sitno. Ovo smo se uštekali, connect SATA kabel. Rama ima isto već unutra, koliko? 16 mu treba. Skoro mu poklonio ram, opa. Da. I sad ćemo mi to upalit. Pošto je to spor sistem, će se 100 godina palit. Ok, može do laptopa. Ok, laufa on već. Znači možemo ga odmah prodat. Ćao Bela. I opet smo zaradili novaca, znači sad mi možemo opet ulagati u grafik karte. Hihi.
Tak ti to nekako funkcionira, taj simulator. Bar se naučiš kako rig praviš. Znači sad smo sebi uzeli 3 karte još. To non stop pali, gasi kompjuter, to me totalno živcira. Da, shit. Gledat ćemo mi ove karte, jednak su trash. 80 mega heša je da je, a ne. Puno struje troše isto. Ne znam, hoće to možda jednom u igrici postati faktor, za sad nije. Ajde, budi tu ako nećeš. Ovo isto prištekano sve. Pali. Dobar. Idemo do laptopa. O, stvari već su pale. Dobro je to, puno je to, brzo je to. Idemo mi za sad malo Bitcoina prodat. A da, ovdje sam ja bio prodat. Mogu sljedeće već tu prodat. BTC šta radi? BTC sell. Sve. Može. Da ćemo prodati odmah i Ethereum. Da uzmemo malo više tih minera. Još jednu tu kartu. Kad smo već tu? Ta igrica ima neki bug čudni. Ali neću vam pričati o tom. Kao glitch. Nije interesantno kad glitchaš. Postavljamo to sve tu. Vidim, možda još može ovamo jedan red. Da imam više mjesta. Može. Može još, a? Može. Pa ga neću srušiti nekako. Polako. Dobar. Joj, shit. Malo je nezgodno kad si... glup. Fuck you, točno na laptop treba i to novo kupit. Morat ćemo to tako. Imamo onda više mjesta. Samo se može onda dovatiti, da se može upaliti. Oho. Može, dobro je. Dobar. Gdje je laptop? Evo ga. ASIC minere tražimo, ovaj nije active, idemo ga aktivirati, idemo i ovoga aktivirati. Šta je active? 2%. Samo 2. Šta ovo znači? Da. Mining 4%, mining 3%, mining... Aha, okej. Ne znam što to znači. Nisam trenutno pametan dovoljno. Šta je s tobom? Ja tak da smo i tu isto miner skoro završili. Ja sam tu uzeo najjeftiniji hardware koji postoji, samo skupe grafike karte, stari i3 procesor, 4 GB rama, pošto sa 2 poludiš. I mali hard tamo da Windows stane. I to radi. 1700 MHz, jebote led. Ne moraš više ići uopće na posao. Štaš na poslu, bez veze se dosadit, samo je dosadno tamo. Kad možeš gledat kako ovo radi tu sve. Kako sad brzo 1% napravi.
Nice. Da vidimo je li ima koji order još. Se može koja lova. Oho, ima. 1000, znači 2700, 2700, možemo ga napraviti dosta love će nam ostati. To PC, ili imamo šta kod kuće, nemamo ništa. Počinjem uvijek sa caseom. Ćemo vam uzeti ovaj. Da vidimo kako to u shopu izgleda. Evo vidite, to je taj jebeni glitch. Uvijek tako pun kompjuter dolazi, a mene to živcira totalno. Šta hoćeš koji kurac? Da, eto, tu mi se onda ne da više dalje igrat. Ali interesantno je, možeš naučiti kako se farma. Kako se to radi. Ja ću ostaviti ovaj Ethereum i ove mega hashe tu, ne znam ni ja. Možete još malo igrati ovako iz dosade. Ali ću ostaviti sve coinove, možda ću tu još koji coin kupit. I onda vidjeti kako će to u budućnosti izgledat, pošto ovo je po live cijene. Ethereum ide još. Tačan. Dogecoin. Kako pa dok jeftino sve. Gdje smo prodali Bitcoin ovdje, koliko smo bili prodali? 57, 61, 2... Oh shit. To bi ja dobro trebao onda. Trebao bi potrošiti sve da kupim ovo što sam u farmu bio. Možda sad i ne. Ma dosta bi trebalo uglavnom. Ajde, vidimo se ljudi.